Na kabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kumba kasangut ki samla puli ha ka DMLT lab technician ki baladab an pentibet ha civil hospital Shillong kim shimyo ya ka sernot mentala shibnai wat hadin bekila pendap ya ka jing puli ka bahan riu benai ha ka tei ka jaka sumar ka bala sedang na du ka lai tarik urisau arajar pulai hadu ka lai tarik uyayong arajar opsau katei ka jing mi bom yo sernot ki lasa umdum kumta ki samla puli khatsan ngot ki lalet banya kendo ya ka head doctor ha civil hospital ban panjing shai na kaliang jong kitei ki samla puli ki lapan paw ya ka jing bajing jenjar na maral ki lej ban thep kam kim yo ban ailang ya ka ne ka certificate ne ka sernot ba ki ladab ban pentibet ha ka ne ka jing puli na mar kim pat yo ya ka na civil hospital Shillong Shushu kitei ki samla bampat yo sernot ki layat ho ba ki don kombah riu pongot ki samla puli ki baladab ban puli rengkat bat bon ne kini ki ladab yo ya ka sernot hadin ka lai sngi rei kini khatsan ngot kim pat syam la yo wat hadin ka shibanai na kaliang ka seng hito Shillong City ka balai ban sanra ni ki ban yarap bat hakan riu tarik ujamang arhajar pusau ki samla puli rengkat bat ka hito ki lalaj ban ya kendo ya ki bor penyat ketei ka jaka ajing sumar ha kajing ya keren na kaliang ki bor bahlor ka civil kila aidau na karukong wan tista kitei ki samla sya ka jaka puli henrei ha pet benia ki samla ki long ki babiang na kaliang ki bor ka hospital kila panpor arsngi ban pet benia halor kani Tengah ketenglar samar win ho te ilawan de ik internship nang ne du panai ke halor kai ke internship halor kai coka lab technician dah kai ke buat pelong pat ya pion kendo PI merena pipan di saya yuna ya tu ya kata namar bangi la adab ya ka internship hamre banangi le hange tinggal adab ya kata ni sedang lai tarik Oktober tinggi ikut lai tarik April dekat haduk mentang impat yo ada kataka certificate kai ka asuran pia kendo ya ke direktur ni pat nimut ban kili ba balik yo nak kada yo ba ikan sign ya kataka certificate jeng jadi i jubak pun pat ki doktor jubak pun kadang ni bakla dong ni hidup yang kata ada impiang ke attendance lu ide ban ong ini ban pensyai kan kamu kipan sangat bing tu kikam ai jubak mo ina kikam ai daw kikam ai kata jubak yang ini hadin bagi dak submit biang yang kata attendance pipan kata taksi bagi claim sign tinggal ai kat attendance pajing yang okay up next week insa ai kata certificate dan ikam ai sudah ka jubak nak kata balai dengan tip nya kata kadu kini si bamta ikam ai kokut kata balai kokut menu kata internship ujung fi itu electric April mentau senam mentau senam electric April ngila ko dik internship ujung ini piadan kat nungut borok di rupau pun tanya mun kita borok on rifau kelmiok na kidan belayo majority lah ayo ayo khat lai ka sangut ki bom khat lai ka sangut ki bom palio nak ada balai ngim tit kenya kata bikam panjang saya bikam kli kadau balai ipan ya kata ka jingkling ong ayengi ka jingkling ayengi kata kadau nak kadau balai bangim yo ya kata sedikit dah bikam sanya ka sedikit jongi ningkong i ong hana ba ayo kata dan ku jongki tinggal ayah kata dan sini hadin ayah kata pat isu sengap lebet iklam aja kenyang tak cepat nak kadau ke air ngintip ya kata temata bawa pimio yang terjebak kuno pinlek pat hadin ngilawan ngipan yang teng ong teh mentak sini ni lej yang teh ha untuk kamera additional teh ong ban ya keren sahabat i sa in charge ni kan teh halap teh in sa penting yang mana teh nalap ki ai kubar kuno siapa direktur ni di Jakarta teh yang patip Lasha yang setiap dalam kila ya keren gitu in charge bagi additional jakat no singi hibuk por ba hidup yo yang tak kecimsai ba tak kejubab lai singi tapi yo sila le bandap ya kata tapi yo apa lai singi pinlek kumno dengan yo apa le sini teh ngin sampai dia ngin sale dia kenya ka ikabang dan kam bagi pulih hai bukan kecil boleh apa NIPMT monkey okey bagi pai internship ni oh ipan internship ini nang teh ni la dep mo result ong la yo ong apa kan itu ka syang tong so ni kwa le intern ha ni kwa le experience ha tengi wan hang ni kan 6 month ni wan tinggal ada kan menta ni join what ka ilmu ta pikum ki nang lam juga sangi hitu pula menyatu ke kada mo piwan ya kendo ya ka jon direktur jam civil
Jinsha ka jingwan kan lu ni ya ka director ka additional director yang sudah kira lingba ka jing bomyo ka clearance certificate yang kini sia di kena juga kuliah ni jong alam de tanong rem ni ban ai ka jing kersan hamtam ya kena kuliah dan apa yang ini dan juga ayo kam tang nama ka certificate kin la banyo ka kam dari tanong rem nak kuat benda kuliah susu nampak expert tu kimia dalam itu sekian jadi kita tanong rem kepada diwan menpan jeram diwan sekarang ke penwan kedua ini session kia ya kan ke kam ingin sadan ya follow up pada dia ni ingin sa kontak ini kena ada kelayo na tempat yo dan kali yang jengir ni terpat dalam kepala te kila dei hiban penyo ma la ki bakala kini kena kimpa long pet banyo certificate alis kidai ban kenjo tien la ni kidai ban pensai kan kena aida pihak ban review ya exam na you're not fit to get the certificate pihak ban pensai kan mulai bikin si pensa umdom kini la sibanai menta sibanai kamdai ka por ka ba long ta kan ka ba malu mala bikin up kila long idol main namar bidang sudah pas alis lagi yo certificate kilala ban naik kuliah syona ban tap kam no nang ba kamain set ke jongki kan nomor 6 dan pensiong yang nampak sebenarnya. Pula isu kerja jupi. Ban dengan langsung dia. Kibat. Ban kum presiden Shillong City. Okey. Narai jepun pasal satu. Long em sit. Ya. Yang langsung ai student. Background student. Tarung po jong office jong director. Thì lấy riêng cho ông bà ya ka nó được balas sai pada ini kan kepada dan saja ban ya kan hangga attendance sejungi ba ini sai MP tu ya ka daw jungi pate ba hadin bang la good juga ka internship ini 6 months tengila booking application ban yo ka internship din dari hadin baladap sebut itu ni kong orang pada mesti hadin bak sebut ba tidak sign ya certificate lawan cuma tadi ni majority pan ibun bakal sign Citeng yak ti kat sangut patek akan pendek suri kapan sanjin. Lalu kata hadiah kata yang ba nakadaw balay ini baki sanjui tay kat sangut. Ong pernah baka dan kami akan tendang sejungi dia. Dah kita kujui kasi ni ay kita tendang sejungi. Dari ban ikam sanjui dapat kunta, bat ikam ay udah kacipap nakadaw balay ikam ay bagi ikam sanjui kata. ngam